Tugandra kumulika regero yoko inyarali tukiriga y'abasubati ni gobo igo okundrugwa asense y'abasubati kwa barigati y'emechando y'aberge kwa bwatirania ase chinka anamangana amanyikantebu na gender based violence okobora kwa boeno ngati boigo y'emechando y'aberge kwa bwatirania ebyombe aho boigo ni gome nasiri tukulia lero inse yekyombe kemanyikantebu no Kisii Interfaith Network ko bwatirana chikanisa nigo kyarure ngana yabo erengete igoro yokundro kwa basubati ogo chandwa no boene bwabo no mulikeito Evarinosero agotomanya. Nase ensemo ya Salvation Army imeyajogo asekiombe ya Kisii Interfaith Network kubwatirana nebyombe binde buna Young Women Christian Association bariganyege ikaro kya maegerio igoro yokorwania okounereriwa kwa basibati nigo boigo yababunenchera yogo chengera abasibati asibagotomanyia ekirenge kenene. Ritukoria rero ni International Women's Day ritukoria nereria ba kungu tokurisherekea ense ngima. Ne theme ya lero ere invest in women. Progress to accelerate progress. Igemine tinge karatwa invest ya saba kungu ama genderera akaba faster. Na ande twamenya goteba inspire inclusion. Igonga kero muntu nare metari bakungu bo katogo sherekea. Baba abasacha baba abakungu egeka ora kero musacha. Nabwato mukungu asobogima bwaye abo umwana oye abe mama mwabo abe mukae abe musubati omwabo so lero etoroge go celebrate ritukoria International Women's Day. Inspire inclusion and invest in women to accelerate progress. Korengana na Roske mtoko rwekiombe kya Young Women Christian Association okugania kwa boko nene no goswagati kwa bantu bonsi asoko enekia ogotaunereriwa kwa basibati asarare torase kanisa ya Salvation Army egereto nyare ko egera igoro yogo transform norms and religious beliefs chirichiagerire abakungu babeire ko babako unerereniwa amangana SGBV togo kwanira. That is why toretera abantu be kanisa agaiga na abantu begekoro egerete ka tokuri culture yaito na mangana religious abandi babiri bakubitumia kogendera kuunereria abakungu bone totaite kurigeria mangana ali egereto ya onchole kerato kwa na positive masculinity tonyare gwencholi chinguru chiri chiabasacha chiwaki asoko konya abakungu mbanyara ko babakuunererio nebikore bateba byarokanira sekerengo kyaigoro mono asokoboria kwa rurwe abasibati kwa wobosibole bwabo na boigo abasacha. Kwa hakika mambo haya yameenea sana kwa sababu watu wamechukulia kwamba binadamu kama wewe ni mwanaume wewe ndio kusema wewe ndio utamfanya mwanamke awe vile unavyotaka. Lakini kulingana na sheria hata ya Mwenyezi Mungu, wanawake wana haki zao na lazima wapewe. Wana heshima zao na lazima wapewe. Vile vile wanaume waheshimiwe. Esegeto nigo yarwewa amaskania bene kworokiwa asabasibati na boigo baiwe chinga kineri bagarigia se amangana ao na boigo emeroberio asenchera yo kworokyo bwanchani korengana neringana ryo monene. Kama unampenda Mungu ya kulazimu pia umpende mwanaume umpende mwanamke. Hivi heshima ya mwanamke iwepo. Mwanamke apewe nafasi ya kuwa kielelezo cha utukufu wa Mungu. Mwanamke apewe nafasi ya kuwa mtu wa kutegemewa kiuchumi katika familia na katika jamaa. Mwanamke aheshimiwe katika maendeleo ya dunia na katika njia za uongozi. Tunaona kwamba sisi wote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na ni vyema tuweze kuheshimiana, mwanamke aheshimiwe, mwanamume aheshimiwe, na tukifanya namna hivyo tutakuwa watu wa maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Baria baikirana nigo bagokirege kirekyo na koboria okobwati wawe chinchirecho na boigo chinchira chyo monene. Kwa hivyo leo sisi tumeshukuru sana kwa kuwa tumeunganishwa pamoja na tunajaribu kueneza hiyo injili ya kwamba dunia ni nchi ambao Mwenyezi Mungu ndiye ametuweka ndani yake. Shikamane na hiyo mwenendo, tufuate maneno ya Mwenyezi Mungu ili watu waishi pamoja mpaka siku ambao watu watazikana. Ngo reporter ya Ndizi TV, Erietariane Evelyn Osero.